baby auto for pampan no na wo hia no ade na ekoso no so na wo say yeka anti yaka ya mu ntwa so kakra that's it. Sompa FM. I was a messy fiane. Ya bought you no ma. Or hina yere acquire bois or sunisio. Nisio Ronosa or so I can't papa debut. Ya matiefo nyina akwaba e de ba Sompa 93.1 Sompa 98.9 ene other affiliate radio stations are ene awie omo ete enka ba bia wo bia no healing point breni healing point time na aso se ye de sa apomuden mu enkita hodi apomuden ho adisua no e de bro Saturday bia we 1 pm na hye no se yankopon ya adoma Sundays eye kwasi ada bia so no 7 pm no eye nwumre 7 pm no so pepepe ye de ne repeat e de bebro ena ne ye ne wo betwetwe nkomo sonko Dr. Mafu Ebufie ha afeso no dachi hemanso so ha bisia with the health news of the week na edbebre your friend Dr. Blessed Foster 21st clinic and this enkomo nyina de bro Saturday bia she no say 21st clinic a oyekofa by sciatica no enya sciatica yare nko an ne yehwe na emom ne yare wa hodo bebre hodoma yehwe e 21st clinic your branches ahodo ni nyina enti ba bia wo bia wote se e bia wotie wo ya diabetes how ebi wakoma etabori periperi ebi awojonso a meyi yesi wanya prostate problem ana wanya namu yare wahodo bia no fabra na fad bedan 21st clinic na yentimi enhwe enfamo ye wo over 15 branches na wo Ghana ha msey nkaya ye mese Ghana ha de ba bia no ye wo eno nti no ye de number na ba be ma na se ko ba se wote se wo yare a na wa fresa number we na fe wako na yetimi akwa na yetimi aboa ye number na ye 0540 311 311 0540311311 ohwe matale ya shemia eye BJ design BJ design e shebe ntale anytime bia bu se mete healing point so na TV ne so ayo fra na chese eye BJ design wo kumase pankro no papa we mi hia ne da enso anytime bia we matale no de bebre bia na kom pepepe enu ti se mentale shemu ye fra na se ukodi dwuma bi na wo pentale ye mpanyifo ntale so hu ye we suit for no ho ene yo mo shempegi for so ye den entale enti se ko ba se bia wo pempegi for entale bi sei na washa na wabomodin afa number ye the screen so Facebook no ba ye Sompa 93.1 FM mpanyifo entale bi sei no yes eno wo pam ti African way ahodo bia wo hia no friend was 0243 203144 0243 203144 0243 203144 last one 0243 203144 dachi ma ama dokas health news of the week a wonsaka e wona otwimu na de Doctor Medasi Pansa Mamesa Akonya we me fa dwuma de we so chia Sompa TV ahwefo nyina na Sompa 93.1 FM Okumase Sompa 98.9 FM e wosunyane ya chia atiefo nyina health news of the week no me sha ase free ma omonyema nanso omosra sa na so omopo omo se wo sra na se wo po ho na se wonyema ebetimi aka akra na wo hye oyem na wonya wo no Ghana Optometric Association for ena edi atuja ena omatu ma omunyim nyina afo sese oyo obi a wonyim na se wo sra ana wo po wo jai enti sabo akofa yare edi ama oba na wo hye yefuna wonya wo no Dr. Alfred Ganemo ena oye public health relation officer ena edi tuja rabies yare a se krama ye won panye na se okawa obetimi anya sa yarewe 3 districts ayewa Ashanti region Asante Achin South Bosomtwe na Kwabre East na record this yarewe rabies yare no say akan ama ne home so wo Ashanti region na say ama sa 3 district we omo anya biankofo ni bikura afri mu enti na
omudi tudwa se wo se obi a hwe ne hu ye na obi a wo ye nkrama bia no onfa krama ne nkonom wo ne pane ana se invite omo ye veterinary officers for no na omo be wo krama ne pane se ne be ya se wo ka obi a onkofa ohaw embryo. Medical dietitian Dr. Ibrahim Osman eda tudwa se nkofo muton koko na omo cheche na rubber mu no rubber fita na omo cheche koko mu no ha adwene ebetimi di oha bebre abre ni padua no nti omo nsesa rubber plastic rubber na omo de cheche koko no omo sesa na omo fa ade foforo enye ntesa omo de oha na ebeba. Sompa FM. Mr. Patrick Kuma Abuaji awoye Director General Officer of Ghana Health Service for Hesia o mama yati ase mabegi are no free Ghana cross ayare we bi ni Ghana biom na momo bi anhwe ne hu ye na onsan kofa mba biom. Dr. Ibrahim Osman na dietitian na san to fu se fufu ye di na after 4 pm no so de ohaw ene amane na ebre mpanyimfo anasenya mpanyimfo nkura nipa biara obedidi obedi fufuo after 4 bia no wo de wo haw na ebebre nipa dua no. Optimistic for nsa de abase ekofo mo kwakoto eye drop edigu omani omunya hu se ebia omani so keka omo na o ha bi ba omani nipa omo mfa nko hospital nkonkwaje prescription bia na omo ankasa akwakoto edo ni de egu omani no. Doctor ne se e de ohaw na ebro e very dangerous obeyesa ohun se bibi ba san ba wani ma fakwa hospital na o man kasa ntro edro ma na so mama wedru man kasa nko hospital na nkoto men nko drugstore na men nko ba bia enko pa edro mfangu we na e ba san na wo ha o de wo ha na ebro oba bia wa wo foforo ohun se wo ba no ni ti se na owo ni ti ni se na etiti ne se san ye ba ma e wo se o de ko hospital wo say pay attention masa ankofo nkran kitinkiti we onya wo akra ne pe na se hu sakra na neti no sanya abama wo say wo de ko hospital na okohwe e bia na ohaw bi na edi abum. Doctor, health news of the week no na maybe Sompa FM. Yeah, that's a part that you must say wetimi aboabo health news of the week no na ode abreye shanu say efa eduso no efa eye dwumadi na nkasa eye apomden emu nchechiremu na doctor ene e ba behwe bibi e friend say prostate say prostate yade a yate ho asempa yi na yese eye nipadua na kwa bia ehye nipadua no medi dwuma sonko pa de boa mema nko a nti ene se wo nua be ma bi wo papa bi wo na be ma bi wo ho ana ukunu ana se obi a opena asem wo be ma bia na opese daachi bia no enko ba se ube pene se ye de rubber beto ne be memu a ana se yese ne jonso ho ayeden nti ye se ye kwa ni surgery na se wo hia serious medical attention because of prostate na wabomodin aben wo TV no e wo Sompa TV e wo Multi TV decoder no so ba bia wo bia no wo Multi TV decoder no wo hwehwe Sompa TV ana Silver TV a wo ba beto yen wo ho na afie de sa healing point segment we no e de atoa so e de amaw hye no se be cast madunum na ye free ye di dwumadi no abawie ya obeba na wonso wo de wadwenkyira na wo question bia no etimi e de aba edwinti no hye no so ma ye say satem du ho ai bebie phone lines no e de amaw na watimi aiden abaka ye hu bi Dr. Mafo are you ready say wo de ye nchechemu no e de bebreye na ba bia wo bia no bomodin ya ne bra Facebook 93.1 FM Facebook 93.1 FM and our face Sompa TV Ghana YouTube ni Sompa TV YouTube no Sompa TV doc yes sir the way I want see if any dey serious o mic no pia ni na unprofessional okay say ohun ye de okay now so what to say okay and there was here prostate no e de body okay yeah check it doctor so bit me connect here yeah show say 21st can this 21st can this and check we ne bro Saturday bia na healing point
ɛna yɛde bro baabi a wo bia no nti sɛ wo hwɛ yɛn ɛwɔ TV no so a ɛyɛ Sompa TV na afei radio no so ɛyɛ Sompa 93.1 ɛna afei so ɛsan so nam ɛyɛ Radio Rainbow Dwabo so ɛsan so ɛnam ɛyɛ Winners FM wɔ Debi so ɛnam Dynamite FM ɛwɔ Takwa ɛna afei ada affiliate radio stations a wɔfa saa dwumadie we ɛde brɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adoma Sunday ɛyɛ anwumre 9 pm nso so no anwumre 7 pm so no bɛsan ahwɛ no repeat na yɛde abrɛw doctor yɛnkɔe after prostate enlargement you can say benign prostatic hyperplasia na prostate no organ and I say liver akwa send your wall sa your kidneys your wall pancreas your liver prostate ni your organ a wo obema bia mu na your organ a eni ememu enti ene ye nkomo twetwe ni nyina no ebekọ ama yenuanom emema ene yam papa no na prostate no ade a ediju Nijuma edi kese pa ne se bema se wo hunsuo no ansa na ebetumi anyi no eye se prostate na eboa esiesie enti na ye ka se providing nutrient ankasa ema hunsuo no etimi ye den edimu enti se ye ka se prostate no eni honom a anka nya de anka bema anka obetumi anyinsen oba esan se eno ne ade a etumi ema obema wo hunsuo etumi yeden enyin enti prostate ene ne kokko ye da screen ya na kokko na eda screen so okay na ye hwe ni location na eda adwunso twa na se baby adwunso kwetana no o blada no okay eda ase okay na ahintasem ne se de ye adwunso famu no eye do ben na empempi ye kan se urethra no eno eda prostate ni mu say enti se ye hwe yen second image na second image okay ye be hu enioma bebre den ewo ho okay enti eno eboa eda adwunso twa na ankasa no adwunso twa de adwunso famu na ankasa no eda entemu pepepe enti no se chima bi eto ho a eno na ebetime de ohaw ede abre okay enti say ede how eba na ekwa akwa nsunsu anso abre ni padua enti say ye hwe image na eda so na ye hu ni say eye adwunso twa no na eda ho okay na baako eye normal na baako nso aye enlarge okay na say ye hwe de ye normal na ye hu say ekwan eye den edam kese na eda soro no eno na ye adwunso twa no eye blada no na de eda se no eno ne ye prostate ya ye ka ho asem na unse na me ka se we no de ye adwunso fa ndro ben na ye adwunso fa mu no eda prostate no emfinfin pepepe enti se eno no se chima bi eto ho a etumi emoa ana se emutimi ye den ebai na ede ensunsuanso eba nipadua ne so emutimi bai apart from say emutimi mo an emusanso timi bai emutimi san ebai okay enti no se emu bai a ewon sunsuanso a ede ebeba nipadua ne so na se emoanso a ewon sunsuanso so a ede eba nipadua ne so okay all right enti no prostate ya yehu no first TV so na je se de wo yensa nifa so no na ye enlarge prostate no na ye enlarge one no okay na de aye say yellow no na ye normal prostate no okay say ye hwe de da so na de aye kese na ye hu ni say yen adwunso twa no aye kese ya na moa yen adwunso twa no na ye hwe de eye normal no so a ekwan demu a ye badwunso a yenya ohaw bia ba ne aye kese no e kire say yen dwunso mu no e de ohaw bebre ebeba esan say
chokro na na se droben na e wo hye yendwunso no efam no prostate na ye kese na emia no na ade a e wo hye ye hye ne nso ne se ene wuti wona se wokoda wonu nsuo na se wudi ensuo ya ade a wudi echichi wo ho re se eno na ema wodwunso ntentem ene anadwu ya anase se wokoda na adwo ema wodwunso ntentem a e wo se wutimi pay attention esan se enye ensududo na wodwunso no enye no na ebemu adwunso bebre esan se yenhwe yen blada na nkasa a yehwe de da ho nu ya ema ne ema blada no ye keto kakra emema no yen de adwunso twa no eso na research ema yeti ase se emema no adwunso twa no ebetimi afa dwunso be se 700 ml it na se fan se almost pure water no 1.5 yeah yes enti se wonu nsuo a enu cup baako nanso na se wokoda odwunso be se more than 3 times a na ekira wo se enye ensuo ninti ena ema wodwunso ntentem okay ena impempi na nkasa no ensuo ne yade a ehia nipadua no eti ansa na wo beti se ensukom ankasa ede wo no na ekire se nipadua ne hia nsuo eti enya de se wo benum nsuo na asan apie aba okay eti se ne se wo honom na se wo num nsuo anadwo na se wo dwunso bebra emfenhye no okay aha okay na se ye behwe a ubon se ye hyase anase obia enyi no wo da wo ndwonso kra na de ache but ebe kakra na odwonso baako ansa na de ache ebe kakra na odwonso mienu ansa na de ache obi ntimi nka na nimpo onguso a se ye koyenu na se ye ba science na eno ne ye behu se dwonso a me dwonso ntentemi eye normal anase o how be aba me prostate mo okay entino fast forward no me nhwe me ye babu no ana me ye bema ade na beda di wo me dwunso mu a wo se me mama adwe ko se ebia betima ye prostate ade a ebema wahu ni se anadwo ena ana se wunda yempo na se wachia wo ho kakra mpo a eno ne yade a ebema wadwunso ntente more than even 3 times okay na ade ebe kan se wuti ho no mu sei na adwunso ne makese esan se yehwe yen diagram na edi kan na ye show ye na kire se miti ho no me prostate no eda madwunso twa na se aha se ne e wo screen so eda se eti se miti wo se ya adwunso twa no enya kwan the pressure na ma prostate no even se prostate na ye kese kra na the pressure aye den ama no okay but se wo da ho se wa da wo se wo na yo obedwunso ntentem esan se wo da ho no ma na no abeye reverse okay enti prostate na ye kese no the pressure ankasa ba beto adwunso twa no so ono ketu anu mo no the pressure akoto kese no so esan se wo position na wada no aye reverse enti na no prostate na timi the pressure no ato bladder ne so enti na eni hwe se e wo se odwunso ntentem okay enti se wo ye bema na se uti adia ebemu hu se mostly no at night wo bedwunso more than 3 times ansana ade ache ena ade ba ko pa e wo ho no ma ye nhye ne nso nanso ya tuto nro na ye nya ho effect bia e sexual weakness se obi a wo prostate anase wo prostate chima ebetum no no matter what obeye mre e wo mpam irrespective of your age ade na koso sa ade na emanu nya sa relation no say so onya problem wo prostate ho a ye likely say obeye sexually weak yes correlation here then ade a ekoso ni say ye nimu say de ni edi kan kan ni say before na o sperms ankasa no ana ba ma hu nsu obetimi anyi na atimi anyi sen oba no ye kan say ni nutrient ni nyina no eye say prostate gland no eno na ede ema o testicles no ema etimi eboama ohunsuo na etimi ede enyini na bio se obema nso no ohu enso ebesane nso a eye say prostate no ni dwuma se omoa adwunso twa no ema obema ohunsuo no etimi eba eti se wo hawa nkasa ewo o prostate mu a wo betimi ene oba ahia wo behun se wo ho asane nanso no sperms bia enye den emma
eno na mostly na no ya na efe no dry ejaculation enti connection a won say because ni say a providing nutrient emma o testicles no emma testicles ya wo ke no ye den no no brofo no aya no ma na ba form eno ni ye obema say well ni tia say youth no ye tu am kro mo mfa ti benfo na ye de afutu e mo nti o bebo west na kese sa na ha so ye apomden ho ayi ne ye nipadua akwa ye tie bia no aka na sa me hu say ye can say testicle na ye say obema osu amu aba no okay un say eno na etimi boama obema eye sperms no but ni nyina nso nya na hoodin no efri say prostate no okay eti eno ne ba for na hoodin ne ba for pepepe automatically no wo be ye weak na un say ema wo ye weak nso a normally no na the waist pain side den agile enti na wo to no but what we say say we are very young 28 29 but who was sexual weakness it's say because no the prostate na ankasa no enye kese but when ya untreated infection bi when ya gonorrhea pain when ya chlamydia na syphilis bi pain and I went treat enti say emoawa no edidi akọ ne prostate no ama ohaw aba ne prostate enti eno and dey say sexual weakness ne ye den eba doctor nyamye no require me gas mate de o kana se na meboa na ebia na etifo de o mate ase ebi susu wo mu ebia o monte ase ye me pese correlation e wo prostate problem no any sexual weakness because member be brain na sexual weak o ana wo unim se do na ba enti ye mo edure be mo abo adwuma ewo mpamu ye no na je se sa na tia se ye jaade akura ye very important sanke treat which is the prostate no timpesa meti ase ye no obi anso nyabote na bra form na ye because this is the first time yenya doctor or try say obetimia akire yam ya tia say nya sexual weakness na no na ye by sexual weakness but obetimia free prostate no timpacho sanbre bio na nya nto was na chechirem ye na ebeboa memo mutie pa na me bie phone line so doctor why ade pa say wo ma na asa akonachi na wa bechirem ye tie o okay eti de ye kan say say obema say woni oba edi ahyiamu a ne ebema uhunsuo no aba abonten no eye prostate no the prostate no so onye se Johnson ko adwuma no ye Johnson ko a sebi be ma ho baye sanete eye ni dwuma ekura no enti se ono anya dwuma a wo be hu ni se wo ho aba se but sex sperms no ebeba no wo boa emba etu se bebre na omo a ye yi omo prostate no un se in consult no obi wo ho no ma o se we no ohun se wa ejaculate but sperms bi anya den emma na okojo so anu ohun wom okay enti eno ni dwumadie no enti se ohaw bi ba ho a ebema a contracting more ana se ebema contracting tem ebeka atwom more ama sperms na ye den abantem na sperms ne ba se na ohun aba no afeni matiase na ye se ebia make say me fa technician bi nye example nye say bia mani san obi ya ade ni esu ana meboa but the school fees wa he na ono de nko ko bia 30 minutes o but the prostate na akatwum within be 1 minute na say o say no husan so meanwhile nanka be mana de nka enti hu say at times no say when your sexual weakness but untin no emu asisi ni we ya hu say there are a lot of factors say in terms of sexual weakness it is any power we no betima twadro bia opa koto any aphrodisiac drugs it won't work for you obewu say obema na den but na in fact the doctor can no yade a enye so we doctor ntimeka say bia eno kwa no be experience mu say bema say obema den na say hu sane wa entaso mu medical anameboa entaso okay enti eno ne ade a emma say weakness enti obia beje di se ana se ye bie phone lines na obia be testify se se onim se oye known prostate enlargement patient sexual weakness number 1 e dey asemaba because men man pay for be what this condition in pay that means 50 years and above na ye ka se udu ho abemre no enye se udu ho a obemre se obemre wompam nko ebu abetimi aye caused by prostate way because say omo no se emfie ni kwanimu a there were changes in hormonal levels and there were these hormones and testosterone and no unyi ekwanim ni nyina no
na a yellow. Okay. And a yellow and no and a beshas na they say enlargement na yeden abro. Eti na ye can say prostate enlargement or bema biara a wo ye bema dear prostate enlargement you know. E wo ho no e twun bia I just say one kasa no hu okwan a wo be den wo be bo ho ba esan say akoye say eye emema yare but ye was sedentary lifestyles bi wo ho no so a eno betimi a trigger predispose you ama watimi anya say yare ne ntem ene doctor wo de be ko ho ntentem na obi a otifi we sure say rubber am see the show there na je say wo natural responsibility as a man na de em say e me say yan kambrofo ene say me so kra me kambrofo na je say ye show rubber na de ya na sana say akwa ye bibia ho no bibia ho te say already na say show rubber na and sorry ankasa biu normally no bebre na because once you show katita no wo kra mpeja ni mu kra mpo biu ya dia no mind see be phone lines now we people are they will testify anti one cause a bit me alcohol okay the cause okay nti say me ye babulu na me pensa me hwem hu ye me prostate nti yes because of your prostate okay. Because emma who take more alcohol ankasa a change hormonal imbalance na ankasa because omo no e hormones ankasa and a regulate prostate glands no it once he said the more na who take this alcohol no eye ade ankasa etumi ota response no hormonal imbalances and once nya okay pepepe e be sha say ye den eye kese na je say say wo bi no monsa e ko nipadua ko sesansansuo bi nipadua pu baba nipadua mu na je say the answer say e man ye kese kwa na e man ye kese na ensa no wo be kan say obi we ka say bia factory made friends saying alcohol no ana whiskey no mo na sa anyoma na e ko so ana say locally appetition na ye kan say no dey traditionally made na ye kan tradition na ye bo heba say ye dey obi so hu ne say bia abe insuo ana abe nsa no eno so eka ho ana the ye kan say ade bia na because of eternal property na wo mu ti say wo no ade bia say ye say 1% 2% 3% say even 0.5% kra na it means say eternal property say wo enti no say ka say alcohol enye say ensa yes appetition hu say but any drink bia na alcoholic content eye na ewo mu bia no eye ade a ebetimi dispose you to okay ade bia na be san ka na ade a ewo ho no ye red meat and say any dairy product okay enam no okay eno so ya ade a ha o prostate no yeah enti obia na o tiki anti normally no obi owo prostate bia no you try say e be advice no say obeti ne ho free say no ma we nyina because ade a etumi eba na aging so wunyini a enti ehun that's why na me can say akwakoye say emema yare so from na say ne doctor wo so benyini na is a prostate na betimi aba ne say ebia say de wo kan no it's normal one no nsakra no wan na ma one no nsakra medically you know it's normal enti ye can say eno ne ye one of the factors and I say facts about prostate ti say we be ma nko ade na de enti na wo nyini a e wo say eye standard high chance say wo prostate ye kese de enti say wo nyi a ye see aging no wo say ni nyina ni gina ye hormones so okay wo nya nyi pepepe then wo estrogen level no e be ye static estrogen level no dey enko form da ba ne can say testosterone level no and no and e be low enti as a result of aging no e be ma hormones na ye den aba form enti no na aging e betima predispose you to say ubenya prostate enlargement ye kan ho asemi wo de ntem bisa asa ne say on say yenim say ade bia no wo use na ekwa anim a na ade na ho den ba form because wosi prostate na hwe si adwonso be ba bonten ne ade na face no be ma ne hu sane na ne control ka twom ne ade ntinam ne se bia yakoye be ma na ye nyini na ye prostate bitima ba se be kese ne se because ye use prostate na nti no eno so betimi aboa ma eno so na ho den na kwa bibi sa na eno ne de entimi enye to that number of ejaculation a dose one ebetimi aha be prostate na eno no kra de be ma kra de ho ma sex de ya de a medically you know ye kan ho asem say obi a even
or having more sex in the crown enya de crown otimi kuranya this prostate enlargement. Sasa na kan dey na your doctor say ne obi betun no prostate problem and you be prescribe sex amount say dey prescribe adurama nipa yeah nya dey because already na anka so no anka so ba no why week anka say tie prescribe ma no but ye can say eno me bi ebetimi ama akofo no sex no anase say prostate no eye ni dwuma na anka sa no eno ni ntimi nya dey ebetimi ama enlarge but ye wo prostate cells anka sa ewo ho eti na no se wo hormones no ahoɔden ne ba fom a na ahyase amenkwamo na ɛwɔ cells ne ho na inse se betimi ama se ne size no aye pepepe no na afede ɛma no ɛyɛ kɛse abnormally enti akwakoye se bi a cyst bi anase bi a mass bi aforme ni nyina na hormonal imbalances enti se hormone we ade ne se maintain size we ya to this extent. Okay. But say or how be ba hormones ni mu a etimi maintain bio. Then na fe de no an say den eye kese. Enti no enye the amount e bia wo use o prostate no ene betimi eye kese but say cells no enu nti na say obi ewo e bia be say 30 years 28 years ni prostate ni betimi aye enlarge. Na me hu ara obi e 80 years we use 70 years no prostate ya 70 years. Odunso be say ba ko anase mienu ansa na dia che. Meanwhile, no be all 28 years, no Johnson be say 3 times and son at the action. And they say no can see say ayana our phone be be name say doctor 24 na oye masem do benya prostate e masem no ha prostate na ampa na aha de tie ne say e masem no enye sex na oye no na emu infection bi a okwa akote no eno ena bem na enti say o use condom dia ha no ya man nya masem na ha no prostate ha no we question na mebusa but the tie ne say o protecting ho a prostate ha no but say oye unprotected sex as one mo ne ho ban dia obetimi akoti infection bi afri oba ne ho na ukoti say infection no so a eno so be kọ o prostate ne ho na ahyase amana ye enlarge it is say wo be ye sex na say o prostate be ye kese dia then it means say eye infection a unya free sex ni mo no eno na ama o prostate no aye kese na emom enye the frequency a wo ye sex no eno na ama o prostate ni ye kese asemo ene the okan yati ase pa da was doctor we remember bebre question anwa den e de amomo we sure say omani beje pa na me busa say sa prostate ya ye ka ho asemi we say enamono agbo so say se ye pese ye boy ho ban yan hwe ni enamono na we akohoi na we say ye benyini so de me we de amenyina achenti wo eno de agi say na ade bia na caffeine wo mu because the pressure e ma wo kidneys no okay ade bia na wo take a caffeine wo no the pressure ma wo kidneys okay enti e be kakra no traces bia en wo sanka e ko kidneys no e be kem okay and once ni say because say bladder no e close to the bladder into prostate no say infection bi e ba wo kidneys no ma automatically ni say ebetimi a transfer ama o prostate ni high because wajunso twa na nkasa no eda o prostate no mu pe okay tie ho no na wajunso no ye de efamu okay na eye de epie okay it is say or how be say we take nyoma eye more of caffeine na the pressure to kidneys ni so e ma traces bit me ye de kem and eno so ebetimi a predispose you to prostate enlargement here can one because of urinary bladder okay yes. Now okay infections infection no gonorrhea ya de bia yet in radio so na say infection amanfo nya gonorrhea na say was specific infection bia no dey target prostate no okay and on ye can say any STI infection bia gonorrhea syphilis what no mo ne sa we ni nyina no ni nyina etimi ya dia any sexually transmitted disease bia no ya dia and especially but the eye kesipa gonorrhea because we say eno no most of gonococcal bacteria no almost 60% of this bacteria in na urinary system ni mo from kidneys na eba besi wadu enti na se unya gonorrhea within se wo kwati free oba ho within 12 hours apepepe se immune system no enye stronger 12 hours kra de wa just 1 hour or 2 hours we ya odun so ya pepepe un so be ma mu hihyew
na nye bia oba no ni gonorrhea na high grade intra there be because no say and I make say most of them na no settle ankasa wo the urinary system but so nya syphilis say ya omo blood mu inti no mostly na ankasa no they are in the blood because oba me no beda na me anu adawie mafaka ndu na wakra me kojo sra me ehye me enu na ya na wo mu hu no nti se wo kote na se ofro na wo mfa enu na ya na nya ni photo because me dey me hu bi sa da dey sada tie dey na wo na wo ka you know normally na nka se enu ne yade a etena urinary system ni mu mo awa no etena urinary system no omo bone ana so mu didi wo wayi ni mu organs na nka se wo urinary system ni mu no metimi apushi wa aka se gonorrhea betimi ase obi kidney ana se de wo kan na meti ase ya yes because normally no attack urinary system and urinary system na the kidneys na nka na a dominating organ in terms of the urinary system. Ma twem Africa fe hu nyine de me de amenyini nti hwe na we se me hwem hu yi na me check up afei na mo no de metimi atwem Africa ho na afei so infection so me hwe na me treat ni the last one na wo kan ye de kra akade ba kwa wo kan but then you any other factor bi no so betimi ama obi prostate aye or how about one apart from the abortion normally these are the major factors okay wo mate se kane no na prostate issues ni workers because no mo shentale ehojo o mo tai ebo ntoma wo mumu me ka mana go say ye she pant okay pant is a tight here no so hu enti nanka omo wo she nyoma tight wa it me affect you prostate no kan wasam say no it me affect pa esan say before no say ye fa say formation and case of human being say wo da moja to ano na se be o testis no eye o so ano ankasa no aba no wo inside ankasa ha ba unyi fully we are na e descend say empe heat empe heat enti eno ene ade a ema ye testis na ankasa no ye hu ni say esensen ho anti wono ntinkenye heat angoma kenye heat ankasa anka ewo inside ankasa but because say ebenya fresh air, that's the reason why, that's the physiology behind say yes men share tight clothing and say no money nyina no because any ebeya emframa betimi ada fa no bu a wa share nika anka wa share boxer wa share nika and I say trans so ese no kra no enya de keto apampen enti no sem frama ankasa ebekọ ho no mu de nya de ankasa bi ko and one thing say hu say ebetimi affect o prostate ni say ye kan say nutrient eba say wo prostate na ankasa no ana say we no obema no hunsuo no se betimi akase ye hu se ni dwumadie no eye say ohua mu abai ene o prostate no ene di se dwuma no it automatically the wo kana na so no eno so wo relation na one or way the other no ebetimi ada akose obi nya prostate oba o ka che me say ne doctor say waya wo hu da ade ma no enya prostate no but ne doctor na chire mu no e ma no patient no e be ka say bicycle na wo twini mu no e ya ade o no osusu say e affect ne prostate no ana enya ono kwa na mate no couple of people ano say what tran bicycle so na wo twicha be ma betimi affect your prostate that is okay say we know na all can say because ye wo bibi ho man ka say seminal gland ankasa yes say un say line bi ankasa da say ye fa ye be man ye un say line bi we know ye so na say no line bi e da se ya besi ye nto no eso na un say ye ka say even obi as ye ba science na ye be hunu say obi betime anya prostate ankasa na ebe ma wa ye weak ankasa ma ne nan untime nante enti ye hwe most of the prostate patient ni nyina no omo te wheelchair mu obo nso mutimi dwunso gu omo ntimi nsori because ni nyina na yade a connected to your sacral region no ye wo spinal cord no oto no inside because honom na this organ and before no
sɛ ɛba no ɛnyɛ sɛ no asɛ sperms no ato kɛkɛ sɛ prostate ni eji dwuma no nerves na ɛwɔ sacral region no ya assign bi ma to the urinary bladder ɛne assign bi nso ama o prostate no enti ɛyɛ ade a once ne sɛ wo tena so no ɛyɛ pressure ankasa a wo de to nerves ne so enti ye wo bi wɔ hɔ no ma ne prostate no ɛnyɛ sɛ bi a enlarge but etimi mekansi ya wo bi wɔ hɔ no ma slightly enlarge but na ma no edwonso because of pressure ankasa ato the seminal glands na aye ka no ɛno nso connect ema o nerves no wa bendodo and one metimaka na my last question is prostate enlargement any prostate cancer difference be na yes prostate enlargement no any cancer no difference be brewum enti say obi ka kire o say when ya benign prostate enlargement na so ka kire o say when to ho anamo na be dane cancer no kra bi enim yes I to say menses I was say am be dane unse bi o mo yesi gonorrhea aboa no say when to ase a etimi enya be ye syphilis na dane syphilis class 6 na wa koda na HIV because emoa wa nyina ye causative different causative how can say obema etimi dane oba enti no we no dey can say entimi intending to cancer ye was say eba tumor anasa ade bi a aswele no ye wonu yoma mienu ye say benign benign means say enye cancer it's not cancerous enti ene dey a ye kan tun say ye di bibia di kan say ka say prostatic hyperplasia na ejina ho ma say it can be cancerous anasa non-cancerous it ye the benign no say ye normal prostate enlargement there is no way say betimi turning into cancer by ye malignant prostate enlargement and no ye tumor ankasa cancerous tumor enti say obi betimi say oh minya ye and turning into cancer the benign can be there but the prostate na ye kese ye betwa na scan no the prostate na ye kese but ye say hu mass anasa tumor anasa de bi aye boa bi den ewo ne prostate ne ho eno na ye kan say nipa no o sha say na prostate enlargement afide na dane cancer enti no cancer ne is different from the normal prostate it is say obi ho no na say when ya prostate no wo say one pan hwa na dane cancer no ye twa ye no enlargement ne wo ho e na mass no wo ho there are some days people they do come ye hu ni say wo ho obi wo ho ma bon say enlargement ne nko obi wo ho ma bon say mass den wo ho it is say hu mass na possibility ne say onipa no ne prostate no obenya cancer daache no very high prostate kuma na say nkum prostate both the benign and the cancerous prostate nkum but ebema or life angasa ye miserable there was what this question I can be bisa ye be kwa ahoma no so na e bia na me refi obi etimi aka me abusa e dia ma na ahoma no so aye kɔ no na ye be kase ye be fa cholesterol na doctor etimi anya kwan etimi aba be ma answers no intentem so na doctor mame science miensa bi de be mo mehu se manya prostate problem okay adea ebe mo hu se obedwun so more than 3 times ansa na adea ayaden achi anadwon ko a good ena adea bi nso a ebe mo hu ne ye kan se aba sexual weakness no eno nso ya adea eno so da ho okay ena obi ho no ma okogina ho no ma aje se ochim a opese okodwun so a ochim ansa na dwun so na ayaden aba okay ena obi won so a dwun so din no kakra bi na esa ayaden ede no and obi ohonum so a ogina so odwun so a kakraba na eche kakra ansa na obun se banti omo ne ka so nya dribbling urine anti e ho ana kakra ye den aba wonuma ena na ye kan se ade nso so a ebetimi ama akosi weakness ankasa ewo onanim okay because ne se aye kese the pressure ebeto sacral region ne so and no ebe affect o waist nti enemi nya sign bi emra na meba no onipa na nya very chronic waist pain pa and ye twa no we na nkasa na we no iron large ye twa no prostate na iron large but ye no performance test and sciatica na no by as negative nti no ade a etimi de severe waist pain na nkasa den eba ebetima ma adwon so moja yes
a bit ma mo adwun so moja because one thing is on say e ma odwun so ntentem na omo ya omo dwun so emoja no infection ebetimi ama me ne oba ehiem a emoja betimi aba instead of sperm no nko a just ebetimi aba isan say ye hwe dwumadi a ne de nse beboa sperms no nti say infection bi ankasa ebemu a already na ankasa inflammation na ankasa awoke ankasa nti wobon say e de emoja na ankasa ene ye bed obi anya prostate no yese agise ye no surgery ne yi prostate no nipa ne bese obetias because ebia no obeyi awie na kakra de bepo na num so abebo no sa na tia na se nya sa na tia de tia ni say obi a edu stage a ye beka say ye beyi ni prostate medically no ompene so e ma yenyi because say enye ye benign a enye cancerous a enya dia ye beyi da okay even you bet me do to cut it as well for the rest of your life but once na medical personnel no say obeyi no meaning say when hu tumor bi anase edane cancer and cancer no sanka spread your prostate won ko anka enye ya ebe sha say your prostate won but ebe spread to other organs enti no e wo say wo ti ase na omutimi yi free ho esan say wapomudin eni say wo betimi ya atena se ache be ma pomudin enwie say wo betena se ache entina me buza say nipa no wate ase obeyi oyiwi a de tie ne say oyiwi a de na wo ho bio yes de tie ne say ye yiwi a obetimi aye ye yiwi a obetimi aye adwuma yes sperms no na ema no ana omo pese obutie de no ana omo pese obutie 0555 0548 931 0548 931 and the other number is 0551 931 0551 931 0548 931 Bajo Udin baby akaza free Bajo Udin baby akaza free hello I'm going to meet you want to academy because free as Kumasi me bacho yo me bacho say oko for test prostate a test me bacho normal figure we no say na say the enlargement range be na figures no etimi okay bacho we no ubisa for lab there na say for scan lab there say lab oko for prostate enlargement test na okay the normal figure no normal temperature 37 degrees Celsius yeah process no normal yes and an enlargement so if you range be na ko range be me bacho yo doctor wa ha obeyi ano de amount me bacho udin ba bia akaza free that's so obuase bacho etio there is some this the meaning here that the you know but the idea actually this setting food we are I'm in the moon so the Johnson Temple na maybe an amagudi and Johnson 3 times simple but normal about could be but daytime no the moon so na me I say yan fancy be a big fufu me dey the na episode Tuesday to be sani ade na me moon so the okay bacho baso anu wa ni titia e de amaye na yetimi akọ bacho odin ba bia akasa free e pacha family yawo ano kran e kasa free kwada so bacho etio e pacha na me question le say no ka sugar sorry alcohol yeah I'm a busa question say apetashia na se baby sa na me se busa ka say dia na ye di dodo na so ma alcohol enti I know so no say ni be tia diga and true me season you how do my said the season say ya e bi ada me ye aduma o bi ansuo to me gina mo ye aduma ano no bi me flu mo kwa letimi adwonso bebre apart from that no me hu sa Johnson e ba bebre sa okay bacho odin ba bia akaza free me bacho FM rock me kaza free sunyane bacho etio bacho mbezo bisa doctor say ya me use time ya pa manu me dua enko but then ye me ya pa sa etuma me Johnson ten na say ye me ya so pa sa to some point ya e ma me using them edu ba bi sukra ye me ya sa this number be some 3 days na me be man sorry
because we said doctor say 3 days now be man sorry the yemi yapa you come to that was you come to the 3 days I'm sorry okay that's it about you within baby akaza free from Kokoda okay okaza free Seko seko mbacho etio I'm person will be some this is a large online jina ye kakra ma ye medical lema ase o mama me ma na se so pacho online no na emboy pacho odin baby akaza free Hello. pacho odin baby akaza free Me den di Eduboy. okay E ka sa free touchman pacho etio you pastor if you suffer doctor bobo ne ma be brave so na then you betima ya you be prevent awunya yare no okay eno de o dane nyoma no kekan ni nyina e course na automatically na se wusi hu kwan ano no be doctor be yi anonso e de ama pacho last caller hello pacho odin baby akaza free it's me so the free bufo me pacho etio Johnson do I the mawa it's in mount o Johnson tentem okay see a dribble why course so Johnson tentem pacho odin baby akaza free pacho me get me free Thanos pacho etio pacho no 74 years na ndempi no se me da bia kini esere Johnson be se mpensa se na wo kana nti na mi bisa se enyini se fasi ma twem ho fisi na wo kan nyina na enyini no kwa betimi ama saade no akoso ana okay pacho that's it last caller pacho na utwa to okra within the year akaza free ne di kwaku me pacho pi doctor omomode so de number betuga wa na ye betimi aba no ho na dawo pacho akaza free doctor omomode so de number betuga na yetimi aba no ho okay and na je say doctor be you questions na no na afei watimi ti doctor wo de wo number ba ko betuga na afei o matimi afra ko ehia pacho my number 0540 311 pacho say si subio 0540 311 311 we adwuma de na nka mepe 0249 na 311 no 0249 no fe no mo no mbe frɛ okay omo how me college na de omo mpe anadwi na ho te sen na we bia enti fa 0249 no okay 311 no mo okay so 0249 311 311 okay 0249 311 311 doctor ewo siman 9 nti we no ye ne said your rap no na okay timpacho de odi kan ebusa question na so person hu PSC ni range na nkasa yeah range no obi a ne de less than 3 bia no kire se ne prostate no okay the prostate cells ne okay ba sha ne so se o prostate no less than 3 a eno ne nkire se enlargement ebetumi aba se wo ye wo lab ye de check cells ankasa o prostate cells no the number of cells and as a ultra scan so a eno so ye hwe ye visualize how our organ ankasa de etie enti endada ho se wakoye PSC no na less than 3 enti no only prostate bomodin ye mienu ni nyina twa scan no na ye scan no na ye lab no na ye hu se ni nyina okay a eno ano no me kwada am o issue lab no de PSC say na me ka say who say PSC no answer na be ye more than 3 no na in fact na o prostate no aye kese to the extent say one year inti men fe no nko the only thing say every 6 months bia no e wo say utimi check up for scan and the all can say or say the second question no say onum nsuo awia na so di fruit bia odwonso tentem and on ye fe
polyuria. Okay. And no, it means say ubetimi adidi nnuane bi and ebetimi amoa dwonso ntentem. And no ye normal. And na the can say alcohol ebi wo ye nnuane mu. Ye can refine alcohol ankasa. Okay. Nye ebi a alcohol ye nya wo ye muro nnuane mu a bia ye di. Okay. And na ono abio no se otena oye adwuma ankasa wo cold we mu anase ogina nsuo mu eye adwuma okofi odwonso ntentem. Normal because omo AC ase anase obi a wo gina cold environment eye adwuma no wo skin pores ni ntokro na ewo nipadua no eklosi. Okay. Na esi saa etimi eboa ma kidneys no eye adwuma ye ntia no ebe mo adwonso ntentem. Okay. But no eye normal. Ena de na all can say o severe waist pain ena ono so tie dwonso bebre ena se bi okura be to 3 days kura no na ne be ma kura ntimi sorry ade a e wo say otimi etu anamon 21st clinic ena me di me dwuma e wo Kumase questions na asa enti no ubetimi ena ma me fa bi kan wadaroma am fa bi kan bajo odi ba bi akaza free hello odi ba bi akaza free. Hello. Yeah. Morning. Afternoon, Major. Also. Afternoon. Already I told you happy birthday, but I'm not saying again. Afternoon. Okay. Bacho, ye you want no. Bacho, udin baby akaza free. Hello. Bacho, udin baby akaza free. Udin the TK. Akaza free swali mochaya. Okay. Now I'm probably about kind of thing. It's a coffee me. Yeah, cafe no one na mono ni ade ya. And I mean because na listen me won ki ka cafe na wo no. And only a normal na say and on see a chin wo. Okay. Bajo udin baby akaza free. We free so. Bajo udin baby akaza free. Okay. But you boss, me put something that any problem we shall not get an issue. And ya do so much akata. Mistake. Okay, doctor say. Okay, otie radio no. Otie radio no. Doctor Auntie. Okay. Question me no na ba. Original that line is okay. 2. Bajo odi baby akaza free. Hello. Bajo odi baby akaza free. Me din de kojo. Okay. If I say my question is Prostate in the drama one mo show. A bit mama you mash show. Okay. Doctor, nti question about no. Ya no ma yonko. Nti o se na prostate bit mama o yama hyehyɛ. O da bia no de any relation bia. Na obi busa about question say ono madura. There are some certain medication bi ebetimi ama wadwon so ntentem. Diuretic medication obi a onom hypertension no, obi a onom diabetes no. Eye nura most of them na diuretic. And no no che say eye nura ono mo a ma wodwon so ntentem enti se anu ma no se wo num se enu na ma wodwon so ntentem a enye ohaw bia ene enye wo prostate no na eyesa. Okay. Em say Asta FM wo Techiman FM adwumadie we Fabia FM e wo Nkranza FM adwumadie we sanso na eye na JFM e wo adwura enso fa adwumadie we Sompa FM e wo Sunyane onso fa adwumadie na afi so no eye Dynamite FM enso fa adwumadie Oko FM fa adwumadie Winners FM ewo Debiso FI na Radio Rainbow ewo Sehwiabo so FI Connect FM Watakrade also 8B FI adwumadie Nyankopon ya adom anwumre Sunday anwumre ochena anwumre 7 pm no ye de bebre on live na watimi ahwe baabi a wo bia no we healing point 21st clinic na ede ebrel baabi a wo bia no fire number na yentimi hwe na yemboa ewo kwan sonko so apomden ho question bia wo se prostate na ha wa bra na behu Dr. Mafo ewo 21st clinic branches a ewo Ghana ha baabi no oba ebetimi ahwe ne abo Accra ye wo 4 branches na ho ye wo Takwa ye sanso wo Takwa ye wo Takorade ye wo Boase ye wo Kumase ye wo Enkoko ye wo Koforidua ye wo
nkranza yesan so ewo sunya ne yewo wanchi yewo techiman yewo dwabos yewo debiso yewo brekum yewo goso na yewo mia bebre nti ufa number ya ye de bema we ya na ufra na yetimi ahwe na ya chiro branch baby yewo pote na watimi akọ number ne 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 yeah sorry na fe Sompa for de ye ma yakọ dwumadi de bre Saturday after healing point bia no ye ma ye mpanyifo nyom kama pa na wo so watimi etimi de atwetwe yakọ Sompa FM yamabo yakọ ayro ho sama sifia ne